Borjuri alang sun stone quarry atum pana hok pondet apida parko forest range atum ke theklong le chikrong pondet. MLA scheme ben keso de atum la pen lo ke charli tum phan kirap kipi. Phulonia ithia long cho George lang hem em kangbura killing pen kangpu. आमर जीवन अदवाई किनांग जी अतुमाफान इसी बिरटा केमी बांगसो अदवाई नॉन के कार्बियांग लोंग पेन वेस्ट कार्बियांग लोंग लोंग सेतामी लोंग पोनिक जी लपेन आन पार्टा नांगली ना होक दामदे हेम तबलुन पेन नांगली हेम आन नांगे पाथन कॉक मते होम डिलीवरी आवर साइज सेतामी दो इक जी लसी हुमरी इग्नोर आमर जीवन नीली कुआन ने डॉक्टर along ase ke celang doctor adawai ke chu nili chu an chulu celang lo sita mimi la pentenon ilitum karbi hijan ili musu tum ansusi amar jibon adawai ke paklang dun pen ke wan ke thek pen ke chini pen nili phan la so dawai nili ke chu endun long ke chu dun long pen nili la ana ke su pen nili thur un epin pen ake su amar jibon adawai Kicusi nili non kimelo. Gastrica keso pen inangan ingkan dolo sita gomnana dawai kapusan si golaghat pen pakapre pharmacy pen kewan chopik lo ador keso dawai chopik lo bonda thangna dang thek long le bonda omor jiwan ku abangso ayurvedic dawai keso pen prai chiklo jonian bang nili chutang lo Labangso ke chupen ni liang thek chilong si no neli kicho ke jun da chu muchor lo neli ning kikru ka thok wai kiso la pen ke pokso pokang la ka tuk wen ta non ni pon bo moson si ni che thek long lo क्लार डाकपेन का चीनी जियाफन ट्रॉक्सी 5 हिनी ट्रॉक हो 5 ट्रॉक्सी नेरकेपलोंग हुमरी इग्नोर Kardom bini ada birta long pen ilisang pi marvelous from parpi non arjuik tha birta ang pon pen so chengden da constituency ke parlopon parko forest range ang kang kedo langkhang mate chapanala hawar kedo borjuri lang sunadung stone quarry atum arniwang arlong ke rok lapen arlong blasting ke paman pona jok borjuri lang sun pana hok pondet lapen kidam ke bang atwar pi kapana hok lapen aron repen Arlong ki pura puthak halada gabrada tum ningkang samse chepaklang ponsi angjok pani police station along lamhoi pidang laben bangso stone quarry prabjin pen ing haponangji pusi hawararat tum asyang tong chibipon Karbianglong laben Nagaung district aduya hoy ka chukoi not socheng denta constituency ke parlopon chapanala hawarlong kido hakko phusar phisar kaya hutpen kido borjurialang sonadung stone quarry atum arniwang Arlong ki phor lapen arlong blasting ke paman pona jok bor jurialang sud na hok pondalo lapen halapu hawarara tum rong care chorkli chophe jo dim lapen arna madwananta stone quarry tum pana hok pipon an parta chapanala hawarara tum kidam kibang atwar pistame arlong ke pon dampara tum thangnu pon era phida socheng dhenta constituency MAC kache rong pipi lapen team kar benglong atum karjulong le chikrong de Halapu Parkup Forest Range atum ahin penta bangso stone quarry along pen arniwang arlong ki pon chalani sialong nipli nipho papar pon de rakhida Parkup Forest Range atum ameke theglong le chikrong de la swajok hawarara atum aphong stone quarry atum aphan chunung ri pon de rakhida karjulong le chikrong pon thibajok hawarara atum ning kang samse chepaklang pon bangso jok angjok pani police station along lamhoi lopajir pon lapen labangso puthak Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen team Karbiang long atum adimalong nanglang ponsi borjuria lang sona phan jogwana kangsai long ponang ji pusi habraratum ase angtong chibipon itum thur rap thur pak pen sochen thengta homusti along Parkup ren office under kidu borjuri bidu office adu langsun mepik laso langsun hakop same Halloween atum same picnic kechobang pik on same non laso picnic place along arong kuri tum arona teng kalipen labang so picnic place pavir der sonsi dolo pavir der lo lasi nini tum rap thur pak pen pini kachi song kala pohen lo labang so arong kuri arona teng kal der pen ke claim tum phan sarkar same
laso ବ୍ୟବস্থা enang pupusi nitum mathalo la sini ditum pini la bangso rat pen stami la arlong kang hu tum phan todonto nai pusi angjok pani police thana lo sami nitum rat pen ejhar piam lo alang nitum arlong ke pon ke lasan hello e pak tipe chalam pisami alang tum hum phop klian la tum din tuang bong pon la sini tum la hai kado ka ve ke klem ke chok che arona ting pen ke chok che tum phan ke ansa se nep nai pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang alang li phansami tum rat pen chuningri pasodak lo la sini tum anso se la sonin si arlong chonghu dobom lang arona ting pan arlong ponpe klotang te nitum anso se rat thur praksi nitum chesong lang pusi rat tu mathaiglo News report Bikram Teron Karbi Anglong Live Kiduk kisung ahut asap leke rap kilong anta kideng abang aning ing sampon. Sonsi aruni phai sirke barni Phuloni constituency ke parlo Borsing Ronghang Auditorium Hall along MLA scheme ate ceremonial distribution of financial assistance pool amen pen kiso de la pen loke charlie atumaphan isi ke rap ke pipon. Kado kawe lak pho tangka panong si MLA scheme pen hawar ke hat Phuloni Mahamaya la pen no matia rat bang pharo hinira Troke branar ke babang phubang phia phan check ke ron pon lapen so cheng den ta hawar stame pipajir dam thupo puta ningje pon lapen e prang ke bang jilang arni sitame rada hirjume do bom lang pute kira pajir pon bom lang puta ningje pon Maelong alo hiaman pen Karbing Autonomous Council Kangbura Kiling Amar Singh Tiso Deputy Speaker Ajit Kumar De Lapen Pinangan ong dungatum Mayalong RDP dunsi May Misen Pen Pajut Ponlong Pamilu Aru Yoglo Arutor Karane Arthik Sahajo Pratik MLA Hokolo 50 লাখ টকাকে দিয়া হৈছিল সেই টকাৰ যোগেদি মই অন্তিম বাৰৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগী আৰোগ্য কৰা সকলৰ কাৰণে মই আৰু MLA হিচাপে ছাত্ৰীসকলক এনেকুৱা তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই হাওৰা ৰাইজ বিধানসভাৰ ৰাইজলৈ মই ধন্যবাদ সৰ্বমুঠ এই যোৱা বিত্ত বছৰত ৰোগীসকলৰ কাৰণে 558 গৰাকী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে 554 গৰাকী সৰ্বমুঠ 1100 অধিক Phuloni Penderchuna Rongpi Karbi Anglong Live Karbia khai tumda chojor cholang anat kachi hung mate kipa prang pon thek pon long si Kangbura pen Phuloni hi thia hem kibi kangpu pon Sonsi aruni phai sirke bani arda por phai keba por pen Phuloni constituency ke parlo Phuloni hi thia long ke damtang arni Agriculture Department pen open market shed kipi pon pen kikim ke rang patang pamesi Kangbura kiling ahin pen kangpua sai deng pon Bangso Kangpua Mai Long Phuloni Town Chairman Moja Singh Ronghang lapen kaprek atum chetong dun si Kangpua Mai RDP dun Kangpua Mai Long Kangbura pen lam theke jai ke Karbia tumta chojor chulangana chingthur dun piglo lasi un an pen ke rab dun thubom ji aphanta chisik pon lopata pachini pon lasi Phuloni Moja Long Agriculture pen hem hum nyang pi asala sa hem mang ke non ke tang si pini lo la pen tho bang ke Lam se hem ke wan thuji phansi ni tum ka boi asan putra ning kang sane hum ko bang nang le thuji asan thasi Phuloni Moja pa develop phan bang ke towat pen senglok asan tin nan tim bom lam se pa develop i phan ta ito muni pe dukan ki dia ning hang lo putna lam se muni tum ning hang thu po lam se muni tum kam kem lo po lam se tum tang kam ha hai ka chin thura to ga tum chelong po la pen bang ke la hai hem thak setami tum la hen lo emina government sudo emina si hem da wan bom po Imina munit langsung dukan dan bina po ano po ang itu mix survive to tangka maha itu munit ari yang si tangka duga lubute ano po tangka itu munit langsung si paprangi langsung tek lo Phuloni Penderchuna Rongpi Karbi Anglong Live
Asam along ria along penangan polis sai kamalong voreng klem bang atum apuna cha ke chok chela pen kangri kangkrang ke pathe aphai nang ke klang ajok Assam government na hin pen Assam police sai kamalong ke chengsi bang pharo ke thoma bang phetuma phan voluntary retirement service our sai kipi pajir ponpo labang so ang hoi long puthot ingthir jira bang phatuma phansi alar papleng pon thupo Labang solam theke paklang pon lake Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma hin pensi than pachini pon Assam Police jakong ke pangtang jila pen ke mesen Police Force ka salam jia phan kabor ipon along Assam Police sai kamalong kangri kangkrang ver lapen apuna chak ke chok che tuma phan anke voluntary retirement pajir pon etpo lapen labang song hoi long ke puthot akimi apuna chak ke choklim ari soi jang atuma phansi pek pon thupo Non amat kai ke kangri kangkrang pen kido bang pharo ke thom se officer satum Assam police along do labang so kangri kangkrang vera jok a oga prans tame hinu lablo labang so VRS ki piponjia puthak government along provision do labang so VRS ki piang hoi long anabang ke puthot risoi jang atum claim dun thulong po ke chengsia keng kamalong ke bang pharo ke thom besi pangcheng ipon po puta than pon thu Lapuson si Assam Director General of Police GP Singh hin pensatame klar dak pen lamthi chepaklang ponlo Labang so VRS ki piponji voreng claim bang atuma phan ki alang litum record sa teng pen ki claim ki dang hor ki jun ok pran ki thir thela pen sai ki claim ponang jia teng ki claim kleang thek hai kelang kangkrung la pen pangbar pa me pensi golden handshake VRS piponpo No naman lapusana phai pharo ki thombak do Chief Minister hin pensatame alang lituma phan VRS ki piponji lake ahema red kape chelang iji phan lapen hor ke pasi ji along rehabilitation our size tame piponji labang so bidi lake alang litum akai long hor ke pasi pen ke mission atowar ke ja ponja phan lo puta DGP hin pen pachini pon State Desk report Karbiang Long Live Indian Meteorological Department hin pen ang theke paklang pon atengke mongwipi cyclone mocha ke chengsi ke japon jilake northeast and to east lapen Central Bay of Bengal along aruni phai kresian labang so phit puthot aruni phai kre hiniar ni pen bangke northeast and to Bangladesh Myanmar coast along kelijiang ring thepi Indian Meteorological Department hin pen sadlang kelang ponahut mongwipi cyclone mocha pen ahir kangtang rak je puthak ke pachini pon ke lapuhenlo Southeast Bay of Bengal lapen South Andaman Sea mate low pressure angkang aru sirkep malom ingtang kring depression ke manajok aru kep arnia bangke labang so addi malom amat mongwipi cyclone mocha cheman pondelo mongwipi cyclone mocha ke chengsi ke japon jila ke northeast anatu East lapen Central Bay of Bengal along aruni phai kresian labang so phit puthot aruni phai kre hiniar ni pen abangke northeast anatu Bangladesh Myanmar coast along kilijiang ring thepi labang so putha angton klar dak pen kachini ponjia phan ke damtang aruni phai sirke barni depression je plang pon et ansi chini pon thupo puta than pon thu lason se weather agency hin pensame nonamat lang okene basai tilong ke the okkine batilong atuma phan Southeast Bay of Bengal Andaman alang pi adungarai lapen Central Bay of Bengal along ke padam de jia phansi pachini pon lapen langroi long ke do anasai kijui ke langa sai kam Andaman lapen Nicobar Island along ke do langarai hormu hortar ke pangsom asai anstame aruni phainar ke pen krihini an ke pasang e jia phansi pin khat pon National Desk report Karbiang Long Life Tane pinya Adap Abirta bangke lapansi kang ton iglo domi thakme karno